Pinia da por phai krisi malong volong komaji along kedo Karbia hitialong United Students Union of Karbiang long asong hin pen Karbiang long na pen West Karbiang long arlo long krisi development block ang bong sarkar pen kiduk kela kara dapan ke panong pi PMAYG ahemso kikim kerang aron re la pen ketangte dopik bangso puthak ahok pedalam kachini ponji aphan pura usuka pen DRDA PH asai hemalong RTI alo jokponlo Kidamtang surihini ra kre troxy pen surihini ra inkoy aningkan long kre isi development block along haru kre isi ra troxy kepra isi PMAYG hemso kikim kerang patang tedat pusi RTI report along paklang pon lasila so puthak CBI pen ketarlip padoponang jipura batai KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang DRDA EM Madhuria Dhekel Phukon atumaphan pinpura lo pajir pon sata thangna la side deng pon pedat Ning kipung cepaklangsi pini bokolia rong supialong US UK pen DRDA EM Madhuria Dhekel Phukon DRDA PD Sasikanta Timung ame phi ke kai padopondo Usuka long leave Students Unity long leave MD Phukon Sasikanta Timung lapen BJP asong aphan kapin rempon ki hang taramase siming long leave paling lang hirpen kache song par om plublo Perangkia Tengno, Usuka Tiripi Amaya Mathu, Bibison Teron Pen Kaning Jepon ki, PMAYG Hemso Kikim Kerang Aron Re, Lapen Kitang Teda Puthak, Raratung Penangan Akoy Keklang Dulu. Bangso Puthak Ahok dalam Kachini Japhan Pura RTI Alo Jokpono. Surihini Rakret Roxy Pen Inkoy Dihina Ningkana Hood, 1191 PMAYG Hemso Kikim Kerang Patang Teda Lupusi, RTI Report along Klang Hamlo. Bangso puthak CBI pen ketarlip padoponang jipura KACCM Dr. Tuliram Ronghang DRDA EM MD Phukon Panchayat and Rural Development Commissioner aphan abatai pinpura lo pajirpon seta ajar asaita dengpon pedat BJP atung zero tolerance against corruption mate kichokang huasai claim buke kapacho bai thek tik buke klang daklo PMAYG hemso kikim kerang kitang teda dalong adai kido blog video JE Gram Seva katumaphan nep ingnangsi hem kangsam thap enang jipusi KACCM Dr. Tuliram Ronghang pen herangkia mayalong pangdakon bangko ana video JE Gram Seva kaphansi nep ingnang pon pen hem kangsam kibeng pon loma KACCM Dr. Tuliram Ronghang pen rara thengno angthek paklang ponon corruption mate kichokang hu ke claim pon atumaphan sodaga kangsai Padoponji pusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdakon. Nasi Karbiang long pen West Karbiang long arlo long crazy development block along PMAYG hemso kikim kerang ketang teda puthak CBI pen ketarlip padoponsi arai ke dove katumaphan soda ka kangsai padoponsi angthek chepaklang ponon. Jongsi Prabjin pen PMAYG hemso kikim kerang ketang teda puthak CBI pen ketarlip padopon pe pulote ingtang rak pen kachesong padopon po kachesong pon hut so luk so dak dokok pulote KAC kachari kethe kiding atumsi adai che enang ji pusi usuka tiripia maya maiphu bibison teron pen pherang ke thengno ningje ponthru ৰাইজৰ বাজেট বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমি এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জানিবৰ কাৰণে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি যিটো প্ৰকল্প সঞ্চালকত আমি এখন RTI কৰিছোঁ RTI কৰাৰ পিছত আমি এটা ৰিপৰ্ট পাইছোঁ বা প্ৰতিবেদন পাইছোঁ যে আপোনাৰ 2017 পৰা 2020 কাৰ্বি আংলঙত 1191 ঘৰ এতিয়ালৈকে ইনকমপ্লিট হৈছে ইয়াত কি বুজায় ইয়াতে বুজাইছে যে তেওঁলোকে বহুত দুৰ্নীতি হৈছে বহুত কেলেংকাৰী কৰিছে আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যিজন বিভাগীয় EM কাৰ্বি আংলং টলমাছ কাউন্সিল বিভাগীয় বাজেটৰ দেখিয়াল তেখেতে বিভাগটো চলাই নিব নোৱাৰা ইয়াত উদঙাইছে আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং টলমাছ কাউন্সিল যিজন CM বৰ্তমান যিটো CM তুলিৰাম ৰঙাং তেখেতে কৈছে যে সংবাদমেল পাতি যিটো PMAY যিটো গৃহ নিৰ্মাণ হৈ আছে তাৰ যদি উনিয়ম কৰিছে দুৰ্নীতি কৰিছে এই যে BDO হওক JE হওক গ্ৰাম সেৱক তেওঁলোকক কাৰেক্ট কৰি জেলৰ নিক্ষেপ কৰিব বুলিছে তেখেতে সংবাদমেল পাতি কাৰ্য্য কৰিছে Pinila so sayalong usuka tiripia mai kongchun bang Jintu Hajarika penchenglok ongdung usuka asongja atum chetongdung Havar ki hapen harsing rongpi Karbiang long life